Falenderojmë Zotin edhe këtë darkë të sotshme që na dënjësoi të jemi përsëri në praninë e Tij. Σήμερα το θέμα μας είναι ότι ο Θεός πολλές φορές αργοπορεί να απαντήσει. Tema për sot vëllezër është që ndodh shpeshherë që Zoti vonon që të përgjigjet kërkesave tona. Το τέλος όμως απαντάει. Por në fund përgjigjet. Γιατί είναι πιστός σε αυτό το οποίο λέει. Sepse është besnik në ato gjëra që ai thot. Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσουμε για να δούμε Do desha πότε të ο Θεός μας ακούει. Oti? Πότε ο Θεός μας ακούει. Do desha të vazhdojmë në lidhje me këtë çështje, sidomos me atë që kur Zoti neve na dëgjon. Γιατί στο λαό Ισραήλ έλεγε όταν εγώ λέει φώναζα δεν μ' ακούγατε, τώρα φωνάζετε εσείς σας ακούω λέει. I drejtohet në një moment edhe popullit të Izraelit, atëherë kur u thirra nuk më dëgjuat. Σε εμάς όμως ο Κύριος αδελφοί μου απαντάει. Tek ne vëllezër Zoti përgjigjet. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Κύριος στην εκκλησία του απαντάει και είναι πολύ πιστός στο λόγο του. Duhet të dimë dhe të besojmë vëllezër që kishën e Tij Zoti e dëgjon edhe përgjigjet. Ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε κάποια εδάφια. Πρώτα απ' όλα από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Do desha me hirin e Zotit vëllezër të hapim pak librat tek letra e parë e Gjonit. Διαβάστε από το 12 μέχρι το 15. Πρώτη επιστολή του Ιωάννη, 5 κεφάλαιο, κεφάλαιο, από το 12 μέχρι το 15. Atëherë vëllezër, te letra e parë e Gjonit, kapitulli 5, nga rreshti 12 deri te 15, edhe 15. Ai që ka birin ka jetën, ai që nuk ka birin e Perëndis nuk ka jetën. Ju shkrova këto gjëra juve që besoni në emrin e birit Perëndis, që të dini se keni jetën e përjetshme dhe që të besoni në emrin e birit Perëndis. Kjo është siguria që kemi përpara Tij. Nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të Tij, ai na e plotson. Dhe nëse dim se ai na i plotson të gjitha ato që i kërkojmë, ne dim se i kemi ato që i kërkojmë atij. Amin. Amin. Μας λέει ότι ο Κύριος μας έδωσε ζωή αιώνια και όποιος έχει το Χριστό έχει τη ζωή. Na thot fjala e Perëndis që na dha jetën e përjetshme, dhe thot ai që ka birin ka jetën. Αυτός τώρα που πιστεύει στο Χριστό ότι είναι ο σωτήρας του, ότι είναι αυτός που τον αγάπησε, αυτός που πέθανε για αυτόν. Është pra, duhet ta besojmë që ai është biri i Perëndisë, është shpëtimtari ynë, është ai që dha jetën e Tij për neve. Και πιστεύει στο όνομα του Υιού του Θεού, στη θυσία που έκανε για μας. Dhe besojmë në emrin e birit të Tij, në flimin që ai bëri për neve. Αυτός ο άνθρωπος έχει παρησία να σταθεί μπροστά στο Θεό. Një njeri i tillë që i beson të gjitha këto gjëra ka guxim të qëndrojë përpara pronit të Perëndisë. Και αυτή λέει είναι η εξουσία. Dhe Αυτή είναι η παρησία που έχουμε. Kjo është siguria që kemi përpara Tij. Ότι εάν ζητάμε κάτι κατά το θέλημά του, μας ακούει. Që në qoftë kërkojmë diçka sipas vullnetit të Tij, ai na dëgjon. Ο Κύριος δεν ακούει όταν ζητάμε κάτι που δεν είναι το θέλημά του. Zoti nuk na dëgjon kur kërkojmë diçka që nuk është sipas vullnetit të Tij. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μας καταργιότανε για να πάθουμε κακό. Δεν τους άκουσε ο Κύριος. Ekzistonin njerëz të cilët na mallkonin që na zinte e keqja, por këta nuk i dëgjon Zoti. Δεν μπορεί να τους ακούσει αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή να προσευχηθούμε να πάθει ο άλλος κάτι κακό και να λέμε γιατί Κύριε δεν μ' άκουσες. Nuk mund të dëgjoj Zoti njerëz të tillë për shembull që luten për njerëz të tjerë që të pësojnë të keqen. Nuk dëgjon Zoti kështu. Αλλά εδώ πέρα λέει, εάν ζητάμε κατά το θέλημά του, μας ακούει.
Por fjala e Perëndis na sqaron dhe thotë që nëse ne kërkojmë diçka sipas vullnetit të Tij, atëherë ai na dëgjon. Όποιος λοιπόν πιστεύει τώρα στον Υιό και ζητάει σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, ο Θεός του απαντάει. Pra, kush beson te biri i Perëndisë dhe kërkon diçka sipas vullnetit të Tij, ai e dëgjon atë njeri. Υπάρχει περίπτωση να μην απαντήσει? Όχι. Ekziston mundësia që mos të përgjigjet Zoti? Jo. Θα απαντήσει οπωσδήποτε ο Θεός. Do përgjigjet patjetër Zoti. Πολλές φορές όμως καθυστερεί. Shpesh herë ndodh që vonon të përgjigjet. Δεν απαντάει αμέσως. Nuk përgjigjet menjëherë. Στην αρχή που πιστεύει ένας χριστιανός, Në fillim kur beson një krishter, ο Κύριος αμέσως του απαντάει για να του ενισχύσει την πίστη. Zoti i përgjigjet sidomos në atë kohën e rilindjes me qëllim që ta forcojë në besim. Όσο περνάει όμως ο καιρός, ο Κύριος δεν του μιλάει κάθε μέρα. Sa kalon koha, Zoti nuk është se i flet për çdo ditë. Και δεν μιλάει για να μην υπερηφανευτούμε. Dhe nuk i flet kështu, si thon, për çdo ditë që të mos atij dhe të neve që mos mburremi, mos bëhemi mendimëdhënj më pas. Γι' αυτό όταν ο Παύλος είχε τόσες πολλές αποκαλύψεις, ο Θεός του έδωσε ένα σκόλοπα. Për këtë arsye dhe apostullit Paul nga që jepte jashtëzakonisht shumë zbulesa, atëherë Zoti lejoi një gjem në mishin e tij, një sëmundje pas. Και παρακάλεσε 3 φορές να του φύγει και δεν του φεύγε. Dhe ju lut 3 herë Zotit që ta largonte këtë gjem. Τώρα, εάν λοιπόν ζητάμε κατά το θέλημά του, και ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου? Pra, nëse kërkojmë sipas vullnetit të Zotit dhe cili është vullneti i Zotit? Είναι συγκεκριμένο. Është i përcaktuar. Ο Κύριος μας επάνω στο σταυρό πρώτα απ' όλα κράτησε λίγο τις ασθένειές μας. Zoti jon në radhë të parë në kryqin e Golgotës mori sëmundjet tona. Αυτό έκανε πάνω στο σταυρό, κράτησε τις αμαρτίες όλων ημών. Mori të gjitha mëkatet e gjithë njerëzve. Και έρχεται τώρα ο Κύριος μας και μας λέει ότι όταν ζητάμε κατά το θέλημά του μας ακούει. Dhe vjen Zoti tani me fjalën e tij dhe thotë që kushdo që kërkon sipas vullnetit të tij e dëgjon. Εάν λοιπόν ζητάμε θεραπεία, μας ακούει ο Κύριος. Nëse kërkojmë që të na shërojë, na dëgjon Zoti. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, θα τις πούμε μετά. Ekzistojnë disa gjëra të tjera në lidhje me këtë, por do t'i themi pastaj. Το σίγουρο είναι ότι ο Κύριος ακούει. Gjë e sigurt është që Zoti dëgjon. Και όταν ο πιστός κάνει το θέλημα του Κυρίου, έχει παρησία, πάει μπροστά στον Κύριο και λέει, σε παρακαλώ Κύριε, κάνε το αυτό. Dhe kur i krishteri kërkon sipas vullnetit të Zotit, ka dhe siguri që të shkojë përpara pronit të Perëndisë. Γι' αυτό όταν ήρθε η ώρα να ζητήσουμε ένα αίτημα από τον Κύριο, πρέπει να πάμε με σιγουριά. Për këtë arsye, kur kërkojmë ose shtrojmë një lutje përpara Zotit, duhet të shkojmë me besim, me siguri. Και να απορρίψουμε αυτό το οποίο ζητάμε από το Θεό. Για να μας απορρίψει ο Θεός πρέπει να είμαστε έξω από το Λόγο του Θεού. Do më thënë Zoti nuk dëgjon, atëherë kur jemi jashtë fjalës, jashtë vullnetit të tij. Γιατί ο Κύριος μας, όπως είπαμε, κράτησε τις ασθένειες μας. Συγγνώμη. Ο Κύριος μας πάνω στο σταυρό κράτησε λίγο τις ασθενείες, μόνο αυτό σε βάσασε επί του ξύλου. Zoti jon në kryqin e Golgotës mori përsipër gjithë mëkatet tona, gjithë sëmundjet tona. Μετά πάνω στο σταυρό είπε, Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Pastaj po në kryqin e Golgotës tha, të lutem atë fali sepse nuk din se s'vejnë. Και μετά βέβαια ξέρουμε ότι ο Κύριος, αδελφοί μου, απαντάει όταν είμαστε στο θέλημά του. Και ιδιαίτερα απαντάει στις θλίψεις μας, που είναι άλλο δύσκολο μέρος. Dhe jemi të sigurt për lutjet tona që bëjmë, sepse Zoti jon në kryqin e Golgotës mori përsipër jo vetëm mëkatet, por edhe sëmundjet tona.
Υπάρχει όμως μια περίπτωση να μην μας ακούει ο Κύριος. Ekziston edhe njëra mundësi që Zoti nuk na dëgjon. Αυτή την περίπτωση την περιγράφει ο Ιάκωβος στο 4ο κεφάλαιο. Këtë rast e shikojmë te letra e apostullit Jakob, ti kefali dhe për? 4ο κεφάλαιο Ιάκωβος από το 1 μέχρι το 7. Kapitulli 4, apo το 1 μέχρι 7. Μέχρι το 8, διαβάστε και το 7. Atëre letra e apostullit Jakob, kapitulli 4 nga rreshti i parë deri te rreshti i 8. Nga vijnë luftrat dhe grindjet tek ju? A nuk vijnë nga pasionet që luftojnë ndër gjymtyrët tuaja? Ju lakmoni dhe nuk keni, ju vrisni dhe keni smirë dhe nuk fitoni gjë. Ju ziheni dhe luftoni, por nuk keni sepse nuk kërkoni. Ju kërkoni dhe nuk merrni sepse kërkoni keqas që të shpenzoni për kënaqësitë tuaja. O shkelës dhe shkelëse të kurorës, a nuk e dini se miqësia me botën është armiqësi me Perëndin? Ai pra që do të jetë mik i botës, bëhet armik i Perëndis. Apo pandeni se shkrimi thot, fryma që rrinën ne a lakmon deri në smir, por ai jep hir dhe më të madh. Prandaj thot Perëndia u kundërvihet mëdhenjve dhe u jep hir të përulurve. Amin. Μάλιστα. Εδώ τώρα μας λέει ότι από πού έρχονται οι πόλεμοι και μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Këtu na thot fjalë e Zotit, duke filluar nga rreshti i parë, nga vijnë luftrat edhe grindjet domethënë. Έρχονται από επιθυμίες που έχει ο άνθρωπος που δεν είναι καλές. Vijnë nga pasionet që ka njeriu që nuk janë të mira. Εάν όμως ζητείτε λέει και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, για να δαπανίσετε στα συνδονά σας. Për këtë arsye thot ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqas që të shpenzoni për këto kënaqësitë tuaja. Μια μέρα έλεγα σε ένα ότι ο Κύριος μας είναι ζωντανός. Συγγνώμη. Έλεγα σε κάποιον, λέω ότι ο Κύριος μας είναι ζωντανός. Në një ditë i thash dikujt që Zoti është i gjallë. Και μου έλεγε, αν είναι ζωντανός να μου δώσει τώρα να τους βάλει λίρες. Dhe më ktheu një përgjigje të tillë që nëse Zoti është i gjallë ashtu sikurse mendon ti, thojt më japi një thes me para. Λέω, δεν τις δίνει αυτές. I thash nuk bëhet kjo që kërkon ti. Γιατί ο Κύριος θέλει να κάνει το έργο του με κάθε άνθρωπο. Συγγνώμη, αδερφέ. Γιατί ο Κύριος θέλει να κάνει το έργο του με κάθε άνθρωπο. Sepse Zoti do të bëjë veprën e tij me çdo njeri. Εάν λοιπόν ζητάμε κάτι που δεν είναι στο θέλημά του, δεν μας απαντάει. Nëse kërkon diçka që nuk është sipas vullnetit të tij, nuk përgjigjet fare. Στο Ματθαίο λέει, εάν κάποιος ζητήσει, λέει, από τον Κύριο ψωμί θα του δώσει πέτρα. Tek Ungjilli sipas Mateut thot nëse ndokush do t'i kërkoj buk, do t'i japi gur. Εάν ζητήσει ψάρι θα του δώσει, λέει, όφι. Nëse do të kërkoj peshk, do t'i japi gjarpër. Εάν ζητάει ψωμί, αν ζητάει νερό, αν ζητάει πέτρα, συγγνώμη, αν ζητάει ψωμί δεν του δίνει πέτρα, αν ζητάει δεν του δίνει φίδια. Αλλά δίνει αγαθά, λέει, στους ζητούντες παρά αυτού. Δίνει αγαθά, αυτό είναι το εδάφιο. Nëse do t'i kërkoj bukë, çfarë do të na japi gur, por ajo që interesohet, që thot fjalë e Zotit, do na japi gjëra të mira, shumë të mira. Αλλά δεν ζητήσουμε το κακό του άλλου, δεν μας ακούει ο Κύριος. Nëse neve do kërkojmë të keqen e tjetrit, nuk do na përgjigje Zoti për këtë gjë. Ούτε αν γυρεύουμε πολλά πλούτη δεν μας ακούει. As nëse ne lutemi që të pasurohemi, nuk na përgjigje Zoti për këtë gjë. Γιατί ξέρει ότι τα πλούτη καταστρέφουν τον άνθρωπο. Sepse Zoti e di shumë mirë që pasuria është ajo që e shkatërron njeriu. Γι' αυτό μας είπε στην προσευχή να λέμε να μας δίνει τον άρτο τον επιούσιο κάθε μέρα. Për këtë arsye dhe te lutja që na mësoi, thot lutja, bukën e përditshme na e fal sot. Τώρα, ο Κύριος μας, αδερφοί μου, όμως πολλές φορές δεν απαντάει.
por që vëllezër duhet të kemi parasysh që Zoti shpeshherë nuk përgjigjet. Και πρέπει να δούμε γιατί δεν απαντάει. Dhe duhet të shikojmë pse nuk përgjigjet Zoti. Για να μην απαντάει υπάρχει κάποιος λόγος. Që nuk përgjigjet Zoti ekziston një arsye, Σίγουρα όμως θα απαντήσει. por që e sigurta është që do përgjigjet. Αλλά εμείς δεν έχουμε την υπομονή να περιμένουμε. Por problemi ynë është që ne nuk kemi durimin e dur që të presim. Και περιμένουμε και στεναχωριόμαστε πολύ. Dhe kur presim, mërzitemi shumë. Μάλιστα υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ότι όταν η ελπίδα λέει αναβαλωμένη, όταν δηλαδή ζητάμε κάτι και αναβάλλεται αυτό, ατονίζει την καρδιά. Αναβάλλεται Δηλαδή λες θα μου το δώσει κάποια άλλη φορά. Do me thënë kur ekziston edhe një varg, thotë që kur vonon në lutje, atëherë fillon edhe zemra fillon edhe dëshpërohet. Thotë themi për shembull s'ma dha sot për shembull frymin e shenjtë apo atë që u lut do ma japi herë tjetër. Εκεί η καρδιά του ανθρώπου ατονίζει, κάθεται, απογοητεύεται. Në një moment të tillë për shembull zemra e njeriu fillon edhe mërzitet. Όμως να δούμε αδερφοί μου παραδείγματα ωραία μέσα από τη Γραφή. Por të shohim vëllezër shembuj shumë të mirë në lidhje me këtë gjë brenda fjalës Perëndis. Να δούμε παραδείγματα μέσα από το λόγο του Κυρίου γιατί Shembuj të fjalës Perëndis që Zoti përgjigjet. Παραδείγματος χάρη έχουμε το παράδειγμα του Ιώβ. Për shembull kemi rastin e Jobit, ο οποίος περίμενε και αυτός τον Κύριο. Και edhe ai priti dhe duroi Zotin. Και δεν του απαντούσε. Dhe Zoti nuk ju përgjigj menjëherë. Δεν ήξερε γιατί έπαθε αυτή τη ζημιά. Δεν ήξερε? Δεν ήξερε γιατί έπαθε αυτή τη ζημιά. Nuk e dinte dhe as nuk e kuptonte pse pësoi gjithë atë të keqe. Όταν δηλαδή κάποιος παραδείγματος χάρη αρρωστήσει, δεν ξέρουμε από την αρχή ποια είναι η αιτία. Δεν είμαστε θεοί εμείς. Për shembull, shpeshherë kur neve sëmuremi, nuk e dim arsyen pse nga se na erdhi kjo sëmundje. Και όταν αρρωσταίνουμε και δεν απαντάει ο Κύριος, Dhe kur sëmuremi dhe nuk përgjigjet Zoti, ne adhërfe? Να δούμε τι σημαίνει η ασθένεια. Do të shikojmë se çfarë do të thotë sëmundja. Το πρώτο που κοιτάζουμε είναι μία ασθένεια μπορεί να έρθει ως δοκιμασία, όπως ήρθε στον Ιώβ. Shikojmë për shembull një rast është që një sëmundje mund të vijë si te rasti i Jobit si provë për njeriu. Αλλά ο Ιώβ μέσα στη δυσκολία του έλεγε και αν με θανατώνει, εγώ θα ελπίζω σε αυτόν. Por që Jobi doli i sprovuar, bile diku në një moment thot edhe në qoftë se do vdes, unë prap në Zotin do qëndroj. Γιατί είχε πιστέψει στον Κύριό μας. Sepse kishte besuar te Zoti ynë. Και όταν του είπε η γυναίκα του βλαστήμησε το Θεό και πέθανε, δεν το δέχτηκε. Edhe atëre kur gruaja e tij i tha blasfemo Perëndinë dhe vdis, Jobi nuk e pranoi këtë. Είπε μόνο τα καλά θα δεχτούμε από τον Κύριο, όχι και τα κακά. Tha vetëm të mirat do pranojmë nga Zoti, jo të këqijat. Ας έχει δόξα το όνομα του Κύριου και μέσα στη δυσκολία του δεν έδωσε λίγη αφροσύνη στο Θεό, δεν μίλησε άσχημα για τον Κύριο. Le të ketë lavdi emri i Zotit dhe në provën e tij nuk foli asnjë fjalë të keqe dhe as nuk blasfemoi Perëndin. Άρα λοιπόν είτε απαντάει είτε δεν απαντάει, εμείς πρέπει να δίνουμε δόξα στον Κύριο, όπως και να έχει το πράγμα. Pra në çdo rast si të përgjigjet Zoti apo mos përgjigjet, ne të lavdërojmë dhe të falenderojmë Zotin. Οι λόγοι λοιπόν για τους οποίους αρρωσταίνουμε είναι συγκεκριμένοι. Arsyet për të cilët neve sëmuremi janë të ndryshme. Υπάρχει μια περίπτωση να κρύβεται ο διάβολος πίσω και να έχει πάει στο Θεό και να πει ότι αυτός μάταια σε δουλεύει. Για πάρ' του κάποιοι υπάρχονται να δούμε. Një arsye është që mund të fshihet djalli mbas sëmundjes son, të cilës Zoti i jep mundësi, domethënë që të na sprovojë.
Και το επιτρέπει αυτό ο Κύριος πολλές φορές. Dhe i lejon Zoti shpeshherë këtë gjë. Μια άλλη περίπτωση, εκτός από τη δοκιμασία, ρωτήσανε τον Κύριο μας, αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του? Një rast tjetër, për shembull, na tregon fjalë e Perëndis, ku në një sëmundje e pyesin Krishtin dhe i thon, a i mëkatoi apo prindit e tij? Ο Κύριος μας λέει, ούτε αυτός ούτε οι γονείς του αμαρτήσανε. Dhe Zoti i kthen këtë përgjigje që as ai, as familjarët e tij nuk mëkatuan, Αλλά για να φανούν τα έργα του Θεού σε αυτόν. por që të shfaqen veprat e Perëndis tek ai njeri. Μια άλλη περίπτωση που αρρωσταίνουμε είναι γιατί γερνάμε. Gjername? Ναι, γερνάμε. Ne. Një arsye tjetër për cilën ne sëmurimi është që fillojmë edhe plakemi, mosha. Γιατί ασπρίζουν τα μαλλιά? Pse fillojnë edhe flokët bëhen të bardhë? Γιατί γερνάμε. Sepse mosha bën punën e vet. Και ο Θεός το επιτρέπει αυτό για να καταλαβαίνουμε ότι φεύγουμε από τον κόσμο αυτό τώρα σε λίγο. Dhe Zoti i lejon këtë gjë që të kuptojmë që avash ikim nga kjo botë. Σε αυτή την περίπτωση, παραδείγματος χάρη, όπως εγώ τώρα έχω πάθει πια πρεσβειοπία, γιατί μεγάλωσα. Unë për shembull në këtë rast tani që po flas kam pësuar diçka domethënë nga syt edhe nuk shikoj mirë. Τι θα πω στον Κύριο, Κύριε, να έχω τα μάτια που έχουν τα παιδάκια που είναι 15 και 20 χρονών. Mendoj që edhe i them Zotit, Zot, kisha dhe unë sytë e një të riu, të atyre që lexojnë shumë edhe shpejt. Αυτό δείχνει ότι πολλές φορές όλοι μας γερνάμε και αρρωσταίνουμε. Kjo tregon domethënë që ne sa vjen edhe plakemi, mosha bën të vetën edhe sëmuremi. Αυτές όμως είναι οι ασθένειες που είναι λόγω γυραμάτων. Këto janë sëmundje që vijnë nga mosha. Γιατί ασπρίζουν τα μαλλιά? Γιατί μεγάλωσες. Pse u zbardhen flokët? Sepse u rrita. Μετά οι άνθρωποι λένε γιατί να με πονάνε τώρα, να έχω πίεση, γιατί να έχω τα πόδια μου? Γιατί μεγάλωσες. Shpeshherë themi pse më dhemin këmbët, pse kam tension, sepse u rrita. Και ο Θεός σου παίρνει σιγά σιγά τις δυνάμεις να μας δώσει να καταλάβουμε ότι σε λίγο φεύγουμε από τον κόσμο αυτό και πρέπει να τακτοποιηθούμε. Dhe Zoti e merr, si thon, atë forcën tonë që të kuptojmë që mosha ikën edhe syt ti kemi te Zoti. Υπάρχει ένας άλλος λόγος για τον οποίο μπορεί να αρρωστήσουμε. Ekziston edhe një arsye tjetër me anë të cilin Γιατί κάναμε μια αμαρτία. Kjo arsye është mëkati. Θυμάσαι τον παραλυτικό, του είπε ο Κύριος, μη και τι αμάρτανε για να μην σου γίνει κάτι χειρότερο. Rasti të paralizuarit që Zoti vetë i thot, mos mëkato më që mos të ndodh diçka më e keqe. Αυτός ο άνθρωπος κάποια αμαρτία έκανε και χτύπησε και έμεινε παράλυτος. Ai njeri beri një mëkat, u godit edhe ngeli i paralizuar. Τώρα έκλεψε, ήταν σε κάποιο τσακωμό, πάντως για κάποιο λόγο τον είχαν πάει φυλακή. Se vodhi apo u zu me dike që pësoj këtë gjë. Αλλά εάν είναι εξαιτία της αμαρτίας μας, πάλι ο Κύριος μας συγχωρεί και μας θεραπεύει. Por edhe vëllezër, në qoftë se është sëmundja jonë për shkak të mëkatit, prapë Zoti na fal dhe na shëron. Αλλά πρέπει να το προσέξουμε αυτό, γιατί αν μείνουμε στην αμαρτία θα χάσουμε την ψυχή μας. Por duhet të kemi kujdes me këtë të fundit vëllezër, sepse në qoftë se do ngelimi në mëkat, do humbasim edhe jetën e përjetshme, shpirtin tonë. Όταν λοιπόν αρρωσταίνουμε γιατί μεγαλώσαμε, πρέπει να σκεπτόμαστε ότι είναι ασθένειες του γύρατος και σε παρακαλούμε, Κύριε, να μας θεραπεύεις, να μην υποφέρουμε μέχρι το τέλος. Edhe kur sëmuremi për shkak të moshës, përsëri lutemi, i themi Zot, mos na mundojnë domethënë shumë këto sëmundje. Υπάρχει όμως περίπτωση
να έχουμε αρρωστήσει, γιατί παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο και δεν είμαστε καθαροί. Ekziston edhe mundësia, ashtu si kurse thot fjala e Zotit, që kur marrim na trupi dhe na gjaku i Zotit sëmuremi, sepse nuk jemi të pastër. Τότε δεν φταίει κάποιος άλλος. Në këtë rast nuk ka faj askush, Φταίμε εμείς. neve kemi faj. Όταν λέει δεν μιλάμε με τον αδερφό μας και πάμε μπροστά στον Κύριο, ο Κύριος δεν μας ακούει. Kur themi, kur nuk flasim me vllan apo me motrën edhe marrim na trupi dhe na gjaku, nuk na dëgjon Zoti. Λέει πήγε να συμφιλιωθείς με τον αδερφό σου και όλα μετά. Thot shko pajtohu me vllan tënd dhe pastaj e. Οπότε δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο καθένας είναι άρρωστος. Pra nuk dim edhe arsyeën se më saktë për cilën arsye dikush nga ne mund të jetë i smur. Εάν είναι γιατί παίρνουμε παράνομα τον άρτο και το ίνο, πρέπει να το διορθώσουμε αυτό, γιατί τελείως δεν θεραπευόμαστε. Në qoftë se është për arsye sepse nuk jemi të pastër kur marrim na trupi dhe na gjaku, duhet që ta rregullojmë menjëherë këtë gjë. Εάν δηλαδή δεν σταματήσουμε αυτή την αμαρτία, δεν μας θεραπεύει ο Κύριος. Në qoftë se neve nuk e ndalojmë atë që bëjmë, nuk na shëron Zoti. Γι' αυτό θα πει ο Παύλος στην επιστολή του, Për këtë arsye do thoi apostulli Paul te letra e tij, να εξετάσει τον εαυτό του άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. gjithsecili të analizojë veten e tij, pastaj të marrë na trupi dhe na gjaku i Zotit. Εμείς ξέρουμε για τον εαυτό μας αν πρέπει να πάρουμε άρτο και ίνο ή όχι. Ne e mbajmë përgjegjësinë, duhet ta mbajmë përgjegjësinë dhe duhet të dimë arsyeën që të marrim, si duhet të marrim nga trupi dhe nga gjaku i Zotit. Οπότε καταλαβαίνουμε γιατί ο Κύριος δεν μας ακούει. Pra, duhet të kuptojmë pse Zoti nuk na dëgjon. Του Παύλου η καρδιά δεν το κατάκρινε, πίστευε ότι είναι όλα εντάξει. Συγγνώμη, Η καρδιά λέω, του Παύλου δεν του κατέκρινε τον ίδιο. Zemra e Parit për shkakun nuk e dënonte për asnjë. Γιατί ήταν στο θέλημα του Κυρίου. Sepse ishte në vullnetin e Zotit. Όμως ο Θεός του έδωσε μία ασθένεια και τον χτύπαγε για να μην υπερηφανευτεί. Por që Zoti i dha një sëmundje që të mos mburret, mos krenohet. Τώρα, με πίστη πρέπει, ό,τι ζητάμε πρέπει να ζητάμε με πίστη, αλλιώς δεν μας ακούει ο Θεός. Pardo që të kërkojmë, ta kërkojmë me besim që të na dëgjojë Zoti. Θα μας πει πιο κάτω ο Ιάκωβος ότι να ζητάμε, λέει, αλλά να ζητάμε με πίστη. Do na thoj më poshtë apostulli Jakob që çdo gjë që të kërkojmë ta kërkojmë me besim. Γιατί αν δεν ζητάμε με πίστη δεν μας ακούει. Sepse në qoftë nuk kërkojmë me besim, nuk na dëgjon. Όμως πολλές φορές ο Κύριος μας αργεί και αργεί πολύ. Por shpeshherë ndodh që Zoti vonon edhe vonon shumë. Ένα παράδειγμα είναι ο Αβραάμ. Një rast i tillë është rasti i Abrahamit. Του είπε ο Κύριος ότι από το παιδί σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. I thot Zoti Abrahamit që nga fëmia e yt do bekohen të gjitha kombet e tokës. Και το πίστεψε. Dhe Abrahami e besoi fjalën e Zotit. Και ονομάστηκε φίλος του Θεού. Dhe u quajt mik i Perëndis. Αυτός ο άνθρωπος δεν είδε ποτέ αυτό που του είπε ο Θεός. Ky njeri gjatë jetës tij nuk pa kurrë atë që Zoti i premtoi. Του είπε ότι από το δικό σου απόγονο θα έρθει ο Χριστός. I tha nga të përbrezmet e tua, domethënë do vi Krishti. Και ξέρετε πόσα χρόνια πέρασαν? 25 χρόνια ώσπου να τον επισκεφτεί ο Θεός. Πόσα? 25 χρόνια. Dhe kaluan rreth 25 vjet që Zoti ta fliste me të. Ήταν 75 ετών όταν του είπε ο Κύριος άφησε τη γη σου και πήγαινε στη γη που θα σου πω. I thot ishte 75 vjeç atëre kur Zoti i tha tikësh nga vendi yt, ne? Και εμπιστεύτηκε τον Κύριο. Dhe besoi Zotin. Αφήνει την Ουρ των Χαλδαίων κάτω εκεί που είναι στο Κουβέιτ ήταν η καταγωγή του.
e le atë urën e Kaldezëve, ku ishte në fillim atje, diku afër Irakut, ku vajtit atje, και τα παρατάει όλα και ακολουθάει αυτό που του είπε ο Κύριος. dhe i le të tëra dhe ndjek atë që Zoti i thotë. Ο Θεός τον αντάμυψε γι' αυτό. Dhe Zoti e shpërbleu për këtë besim që kishte. Του είπε, βλέπεις τα άστρα του ουρανού, έτσι θα κάνουν το σπέρμα σου. I thot i shef yjet e qiellit, kështu do t'i bëj pasardhësit e tu. Ναι, αλλά δεν μπορούσε να τα αριθμίσει τα αστέρια γιατί είναι πάρα πολλά. Po, por nuk mundi të numëronte yjet, sepse ishin shumë. Έτσι λέει θα κάνω τους απογόνους σου. Kështu do t'i bëj, thot, pasardhësit e tu. Και το πίστεψε ο Αβραάμ αυτό. Dhe Abrahami e besoi këtë. Περίμενε όμως την υπόσχεση του Θεού και δεν ερχόταν. E priti, por e priste premtimin e Perëndis, por nuk vinte. Και μετά από 25 χρόνια Dhe pas 25 vjetësh, λέει ο Κύριος θα γεννήσεις ένα παιδί και από αυτό θα έρθει ο Χριστός. i thot Zoti do të lindesh një djalë dhe nga ai do të vijë Krishti. Διαπίστεως περπάτησε. Nëpërmjet besimit eci. Έτσι και εμάς ο Κύριος μας καλεί να βγούμε από τον κόσμο αυτό Kështu edhe Zoti na thërret që të dalim nga kjo botë και να πάμε εκεί που εκείνος θέλει. dhe të shkojmë atje ku don ai. Για μας η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Për ne atë dheu jonë është qielli. Και ο Κύριος θέλει να μας πάρει όλους κοντά του. Dhe Zoti don të na marrë të gjithëve pranë tij. Ναι, αλλά κάποιος άνθρωπος τον ακούει σε ό,τι του λέει. Po, por një njeri e dëgjon në gjithë shka që i thot. Του είπε ότι αυτή τη γη λέει θα την πάρουν τα παιδιά σου στην 4η γενιά. I thot se këtë vend do ta marrin pasardhësit e tu në brezin e 4-të. Δηλαδή από τον Ιακώβ και μετά ήρθε σε 430 χρόνια, στην 4η γενιά λέει. Do më thënë nga Jakobi dhe pastaj ishin, do më thënë pas 430 vjetësh paka shumë. Και εμπιστεύτηκε το Θεό. Dhe i besoi Perëndis. Και ονομάστηκε φίλος Θεού. Dhe u quajt mik i Perëndis. Μάλιστα ο Θεός είπε όταν πήγε να καταστρέψει Σόδομα και Γόμορα, θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ ό,τι κάνω. Mëndësisht kur shkoj për të shkatruar Sodomën dhe Gomorën, tha Zoti do t'ja fshehu në Abrahamit këtë. Και όμως αδερφοί μου, έρχεται ο Κύριος μας, αργοπορεί, αλλά στο τέλος κάνει αυτό που θέλει. Por ja, pra Zoti jon vjen vëllezër dhe motra mbase vonon, por bën atë që ka thënë. Ο Αβραάμ τώρα δοκιμάστηκε. Abrahami tani u provua. Και δοκιμάστηκε γιατί τα παράτησε όλα και ο Κύριος δεν είχε εμφανιστεί. Dhe u provua sepse nuk ishte pesfalimia dhe fesinomi. Ο Κύριος μας, λέω, αργεί πολλές φορές να απαντήσει. Και εμείς Zoti jon vonon shpeshherë që të përgjigjet. μπορεί να πεθάνουμε ακόμα και να μην δούμε εμείς την Επαγγελία. Mbase dhe mund të vdesim dhe pa e parë premtimin që na ka bërë. Είδε τη γη Χανaan ο Αβραάμ, E pa tokën e Kananit Abrahami, αλλά δεν ζούσε όταν ο λαός Ισραήλ κατέκτησε αυτή τη γη. por nuk jetonte atëherë kur populli Izraeli hyri në atë vend, në tokën e Kananit. Έτσι και εμείς μπορεί να ζητάμε κάποια πράγματα, ο Κύριος να μην απαντάει και πολλές φορές να μην προλάβουμε και να τα δούμε σε αυτόν τον κόσμο. Kështu edhe ne mund të na ketë premtuar Zoti disa gjëra dhe ne të mos arrijmë që t'i shohim. Έχουμε δει αρκετούς αδελφούς που προσευχόταν για τα παιδιά τους. Unë për shembull kam parë thot shumë vëllezër të cilët luteshin për fëmijët e tyre, Τους είπε ο Κύριος είναι δικά μου παιδιά, εγώ θα τα σώσω. ku Zoti i thoshte se janë fëmijët e tu janë bitë e mi, thot, dhe do të kam për t'i shpëtuar. Αλλά έφυγαν οι αδελφοί μας για τον Κύριο Por vëllezërit tonë ikën tek Zoti
Και δεν πρόλαβαν να το δουν αυτό. Dhe nuk arritën që ta shohin Και shpëtimin. μετά το θάνατό τους έρχεται ο Κύριος και σώζει τα παιδιά του. Dhe pas vdekjes të tyre, vjen Zoti dhe shpëton fëmijët e tyre. Γι' αυτό θα πει για τον Αβραάμ ότι την επαγγελία, λέει, αν και δεν την απίλαυσε την επαγγελία, την πίστευε. Për këtë arsye, Abrahami edhe pse nuk e shijoi ose nuk e pa premtimin që i dha Perëndia, ai e besoi. Το ίδιο ήταν η Άννα του Ελκανά. Njëjta gjë ishte edhe me anën e Elkanat. Όπως και η Σάρα που δεν είχε και αυτή παιδί. Sikur dhe Sara, η shoqja që nuk kishte dhe ajo fëmijë. Όταν δεν απαντάει ο Κύριος, μη σκληραίνει η καρδιά μας. Kur nuk përgjigjet Zoti, të mos ngurtësohet zemra jonë. Η Άννα δεν είχε παιδιά, ενώ η Φενίνα είχε αρκετά παιδιά. Ana nuk kishte fëmijë, kurse Penina kishte disa fëmijë. Και η Φενίνα την κοροϊδεύε. Εσύ δεν έχεις παιδιά, ο Θεός δεν σου δώσε παιδιά, δεν είσαι καλή γυναίκα. Dhe Penina e tallte Anën dhe i thotë se Zoti s'te ka dhënë fëmijë për arsye se nuk je njeri i mirë. Και ο Θεός, παρόλο που ήταν καλή η Άννα, δεν της έδινε παιδιά. Dhe Perëndia, pavarësisht se Ana ishte shumë e mirë, Perëndia nuk i jepte fëmijë. Ενώ η άλλη που δεν ήταν και τόσο καλή, της έδωσε παιδιά. Ndërsa tjetra që nuk ishte dhe kaq e mirë, Zoti i kishte dhënë fëmijë. Στην αρχή φαινόταν αυτό σαν αδικία. Fillimisht kjo dukej si një padrejtësi ndaj Anës. Αλλά έρχεται ο Κύριος μας και της έδωσε ένα παιδί που έκανε για πολλά παιδιά. Por erdhi Zoti që i dha një fëmijë që bën të jap për shumë fëmijë. Θέλω να προσέξετε, αδερφοί. Δεν τα έβαλε με το Θεό γιατί αργούσε. Dua të shohim me kujdes këtu se ai nuk e vuri me Perëndin nga që u vonua Zoti t'ja jepte, Αλλά έκλαιγε και ζητούσε. Δώσε μου το Κύριε το αίτημά μου. por qante dhe i kërkonte Zotit kërkesën e saj. Όταν λοιπόν έχουμε αιτήματα για θεραπεία, Kur kemi kërkesa për shërim, όταν έχουμε αιτήματα για αρρώστιες, kemi sëmundje, όταν έχουμε αιτήματα για τις θλίψεις μας, kur kemi kërkesa për pikëllimet tona akoma, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα βάσταξε ο Χριστός πάνω στο σταυρό. duhet ta dim se të gjitha ato Zoti i mbajti në kryq. Και ο Κύριος θα απαντήσει σε αυτές τις προσευχές. Dhe Zoti do t'u përgjigjet atyre lutjeve. Μην απογοητεύεστε, Të mos mpakemi pra, να συνεχίσετε να μιλάτε και ο Κύριος θα απαντήσει. të vazhdoni të flisni dhe të kërkoni dhe Zoti ka për të përgjigjur. Ήρθε η ώρα και απάντησε στην Άννα, παρόλο που την πρόσβαλε ο Ηλί. Erdhi ora që u përgjigj Anës pavarësisht se e ofendoi Eli, prifti. Και γέννησε το Σαμουήλ. Dhe lindi Samuelin. Και ήταν πολύ σπουδαίο πρόσωπο γιατί επανέφερε τον Ισραήλ στη θέση του. Dhe ishte një person shumë i rëndësishëm Samueli sepse e solli popullin e Izraelit në vendin ku duhet, në pozicionin ku duhet. Το ίδιο ήταν και η Ελισάβετ, η γυναίκα του Ζαχαρία, και αυτή δεν είχε παιδί. E njëjta gjë ishte edhe me Elizabetën, gruan e Zacharias, edhe ajo nuk kishte fëmijë. Ο Κύριος όμως του χάρισε ένα παιδί που ήταν ο μεγαλύτερος από αυτούς που γεννήθηκαν από γυναίκα πάνω στον κόσμο. Por Zoti i dha një djalë asaj që ishte profeti më i madh nga ato që lindën nga gruaja. Μπορεί λοιπόν κάποιος να ζητάει, να είναι στο θέλημα του Κυρίου, Mbase dikush mund të kërkojë që të jetë në vullnetin e Perëndisë και ο Θεός να αργεί. dhe Perëndia të vonohet. Εκεί τώρα τι θα κάνουμε, θα τα βάλουμε με το Θεό, Tani aty çfarë do të bëjmë? Do ta vëmë me Perëndin? θα στραφούμε εναντίον του Θεού? Do të kthehemi kundër Perëndisë? Δεν λέει έτσι όμως για τους ανθρώπους της πίστεως. Por nuk thot kështu për njerëzit e besimit. Αν θα διαβάσετε στο ΙΑ κεφάλαιο προς Εβραίους,
στο 11 δηλαδή, αν θέλετε να το δείτε, είναι ότι διαβάστε από το ΙΑ από το 11 μέχρι το 15. Ε, 11 κεφάλαιο του Εβραίους. Ναι. Atëherë lexojmë vëllezër tek Hebrejt kapitulli 11 nga Από το rrethti 11 μέχρι το 15. nga rrethti i 11 deri te 15. Me anë të besimit edhe vetë Sara, ndonse e kishte kaluar moshën, mori fuqi të bëhet me barë dhe të lindë, sepse e konsideroi besnik atë që kishte bërë premtimin. Prandaj dhe prej një të vetmi, edhe ky gati për të vdekur, lindën pasardhës të shumtë sa yjet e qiellit, dhe si rera që është në breg të detit dhe që nuk numërohet. Të gjithë këta vdiqën në besim pa marrë premtimet e bëra, por i pan ato për së largu dhe u bindën dhe i përshëndetën ato me gëzim, duke rrëfyer se janë të huaj dhe shtektar mbi dhe. Amin. Προσέξτε εδώ τι λέει στο 13 εδάφιο. Shikoni tani se çfarë thotë tek paragrafi 13. Εν πίστη λέει απέθαναν όλοι αυτοί. Të gjithë këta në besim vdiqën, thotë. Και μας λέει, οι οποίοι λέει δεν τις έλαβαν τις επαγγελίες του Θεού, δηλαδή στον κόσμο αυτό που ήταν, δεν κληρονόμησε ποτέ τη γη χανά ολόκληρη ο Αβραάμ. Pra, edhe pse ishin në besim, nuk i morën pra premtimet e Perëndis. Edhe Abraham i thotë nuk e trashëgoi tokën e Kananit. Και μέχρι σήμερα, Nuk e përjetoi, më falni. και μέχρι σήμερα αδερφοί, ο Θεός εκπληρώνει το λόγο του. Dhe deri më sot, vëllezër dhe motra, Perëndia përmbush fjalën e tij që ka thënë. Αν θα διαβάσετε την προφητεία του Ιεζεκίλ στο 4ο κεφάλαιο, Por lexoni tek libri i Ezekielit në kapitullin e 4, λέει ακριβώς πόσα χρόνια θα είναι οι Ισραηλίτες χωρίς να έχουν κράτος. thotë me saktësi se sa vjet do të kalojnë për Izraelin pa patur shtet, pa qenë shtet. Και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, περίπου 2.520 και 70, κοντά 2.000. 100. Ναι. Dhe kaluan shumë vite, thotë, që të bëhet kjo, rreth 2100 vjet paka shumë, 2090 vjet. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, όχι συγγνώμη, 1000, ναι, τόσα χρόνια. Γιατί από το 70, από το 576, 2520 και κοντά 2600 χρόνια. Έμειναν χωρίς κράτος. Rreth 2600 vjet, domethënë, jo 2000 sa thash 2090, 2600 vjet mbetën pa shtet pra Izraeli. Ένα όμως που ο Θεός είπε ότι θα ξαναδώσει αυτή τη γη. Por ja që Perëndia e tha se do ta japë përsëri këtë vend. Και πίστευε ο Αβραάμ ότι αυτό που είπε ο Θεός θα το κάνει. Dhe besoi Abrahami se atë që e tha Perëndia do ta bëj. Γι' αυτό αδερφοί μου, όταν προσευχόμαστε και ζητάμε από τον Κύριο να μην απογοητευόμαστε. Për këtë arsye, kur t'i kërkojmë diçka Zotit, të mos mpakemi, pra të mos lodhemi se kërkuari. Ο Κύριος μας έφερε το παράδειγμα του κριτή που ήταν σε μια πόλη και Θεόδηλη δεν φοβότανε και άνθρωπο δεν τρεπότανε. Zoti na jep shembullin e gjykatësit të padrejtë që ishte në një qytet i cili nuk kishte frikën e Perëndisë dhe nuk kishte edhe turp nga njerëzit. Και πήγαινε μια χήρα και ζήτησε να της κάνει τη δίκη της. Dhe një grua e ve shkonte tek ai dhe kërkonte të drejtën e saj, që të ndarte përsy për çështjen. Κάθε μέρα αυτός ήταν εκνευρισμένος. Σου λέει πότε θα σταματήσει αυτή η χήρα να μου ζητάει. Dhe çdo ditë ai njeri ishte i mërzitur me atë grua, thoshte kur do të ndaloje sa ardhuri kjo grua këtu. Κι όμως αδελφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος απάντησε. Por ja që përfundimisht Zoti ju përgjigj.
Μπορεί να μην δούμε εμείς την υπόσχεση, αλλά αυτό που λέει ο Κύριος θα το κάνει. Mund të mos e shohim ne premtimin e bërë, por atë që e ka thënë Zoti do ta bëj. Δεν πρέπει να αγανακτήσουμε όταν αργεί ο Κύριος. Nuk duhet të mpakemi ose të lodhemi kur vonon Zoti. Είδατε η Άννα του Ελκανά. Δεν είπε Κύριε πάταξε τη Φενία γιατί με κοροϊδεύει. Sikur pam anën e Elkana, nuk tha mallkoje Peninën se po tallet me mua. Δηλαδή εμείς δεν πρέπει να πειραχτούμε γιατί ο Κύριος αργεί. Πρέπει να τον εμπιστευόμαστε και ο Κύριος θα απαντήσει. Pra ne nuk do të tundohemi se Zoti vonon, por ne do ta presim dhe ai do të përgjigjet. Και βλέπετε μετά από τόσα χρόνια ξαναδίνει τη γη Χανaan ο Θεός στους απογόνους του Αβραάμ, όπως του υποσχέθηκε. Dhe sikur shohim, pas shumë vitesh, Perëndia u dha pasardhësve të Abrahamit tokën e premtuar siç i kishte premtuar Abrahamit. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Έτσι και εμείς να μην απογοητευόμαστε. Kështu pra dhe ne të mos mpakemi. Γιατί αυτοί λέει τις είδανε από μακριά αυτές τις υποσχέσεις. Sepse ato thot i pan nga larg ato premtime, Τις πιστέψανε, τις βάλανε εδώ στο κόλφο τους, εγκολποθήκανε. i besuan, pra i vun brenda tyre ato premtime, Είπαν ότι είναι ξένοι εδώ στη γη. thanë se janë kalimtar këtu dhe të huaj këtu në tokë, Και περιμένουν την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. dhe presin qytetin ku teknik dhe krijuesi i tij është Perëndia. Το λέω αυτό αδερφοί μου γιατί θα μου πει κάποιος, δηλαδή ο σκοπός είναι τώρα να απαντήσει, μετά όταν πεθάνω τι να το κάνω. I them këto sepse mbase mund të thotë dikush se qëllimi është që tani të përgjigjet Zoti, se kur të vdes që dua pastaj. Έτσι και εμείς αδερφοί μου πρέπει να εμπιστευόμαστε αν αργεί ο Κύριος να απαντήσει. Kështu edhe ne vëllezër dhe motra duhet t'i besojmë edhe pse vonon Zoti të përgjigjet. Να περιμένουμε τον Κύριο, ο Κύριος θα απαντήσει. Të presim Zotin dhe Zoti do të përgjigjet. Αν δεν απαντάει κάτι σχεδιάζει. Nëse nuk përgjigjet, diçka ka planifikuar. Και ο Κύριος σχεδιάζει για μας αδερφοί μου βασιλεία ουράνια. Zoti për ne ka planifikuar dhe po përgatit mbretërinë qiellore. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι θα δούμε πολλά τέτοια εδάφια μέσα στη Γραφή. Kështu do të shohim shumë paragrafe në shkrimin. Γιατί για να κάνουμε το θέλημα του Θεού τώρα θέλει υπομονή. Sepse që të bëjmë tani vullnetin e Perëndisë, duhet durim. Όπως τη χείρα που χτύπαγε κάποια στιγμή άνοιξε αυτή την πόρτα. Sikur ajo grua e ve që shkonte tek gjykatësi i padrejtë që i trokiste derën gjithnjë derisa dera sa ju hap dhe u mor përgjigja. Όταν δηλαδή κάποιος έχει ένα αίτημα από τον Κύριο πρέπει να περιμένει με υπομονή. Kur dikush ka një kërkesë bërë ndaj Zotit, pra do të presim me durim. Γι' αυτό λέει να προσθέσουμε στην πίστη μας την αρετή, τη γνώση, μετά λέει να προσθέσουμε την υπομονή. Për këtë arsye thot në besimin t'i shtojmë vërtetit t'i shtojmë në fund durimin. Η υπομονή είναι αυτή που μας κάνει να περιμένουμε. Durimi është ai që na bën të presim. Δεν ξέρω πότε θα έρθει ο Κύριος, ξέρω ότι θα έρθει. Nuk e di se kur do të vijë Zoti, por e di se do të vijë. Θα είσαι έτοιμος εκείνη την ημέρα. Ναι, θα είμαι έτοιμος. A do të jesh gati atë ditë? Θα μας βοηθήσει ο Κύριος να είμαστε έτοιμοι. Të na ndihmojë Zoti që të jemi gati. Γι' αυτό αδερφοί μου αυτό το μάθημα θέλω να το προσέξουμε πολύ. Për këtë arsye vëllezër dhe motra, këtë mësim duhet që ta kemi shumë kujdes. Και όταν δεν απαντάει ο Κύριος, μη γινόμαστε γκρινιάριδες. Dhe kur nuk përgjigjet Zoti, të mos bëhemi të mos grindemi. Αλλά να περιμένουμε με υπομονή και ο Κύριος θα απαντήσει. Por të presim me durim dhe Zoti do të përgjigjet.
Amin.